किसी भी इस तरह के इवेंट को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोग जो इसको समझें. सो आई वुड लाइक टू थैंक भारत केयर्स who has been in this field. They know the right missions, right initiatives which will benefit the society, and the initiatives can't be done without someone like CM sir who is encouraging all of us to do such things. I won't talk much about NetApp. I would only say we are a storage company, that's our IT part, but we are a global company which is at heart, make in India heart. Why I say our CEO is an Indian. Out of 10,000 people globally, हमारे 3,000 लोग अकेले एक शहर में बैंगलोर में हैं, which shows how focused we are. We want to do a lot of initiatives for the society, and please, this is not an only initiative from the power perspective, but it is sustainability plus we see it's a coordination or rather plan together with the students, teachers and the government together. So it's a public partners, private partnership that we are coming across, and I thank CM sir for all his support. Just to give you a brief, we have chosen 7 schools over here. This is the first one to be inaugurated, and we are working in another state, Assam. So these are the 2 states that we are working together now, and we have a longer way to do. Is already covered, but focus on is how the implementation partner Bharat Cares has been extremely instrumental in making this project successful. Because we started talking a couple of months ago, and what has been the cornerstone is the impact. Right? What has been the main focus of this whole engagement is how do we really cater to the people and cater to the team. So in our discussion, the focus has been, okay, which schools to go, where is the requirement, how do we cater to them. So, and the team not only implemented in time, but implemented with full diligence. So I really appreciate Bharat. डायरेक्टर ऑफ एडमिशन करते और NetApp या कंपनीचे खूप आभार व्यक्त करतात. NetApp त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्या जणांनी चालू करता. आणि ग्रीनर गोवा, स्ट्रॉंगर गोवा, स्मार्टर गोवा हो कन्सेप्ट गोव्यात राबयता. ग्रीनर गोवा इतक्याच खातीर कारण आम्ही ग्रीन एनर्जी किंवा रिन्युएबल एनर्जी कन्वर्ट करता आणि आमकां NetApp ह्या कंपनीक ऑलमोस्ट 7 हायस्कूल्स ही आमकां ग्रीन करपा खातीर त्यांचे सहकार्य लाभता. त्याबद्दल त्यांचे हांव मनापासून हांव त्यांचे खूप आभार व्यक्त करता. कारण NetApp ही कंपनी ही इज एन ग्लोबल कंपनी. ज्या कंपनीत मोर दॅन 50,000 लोक काम करतात. इट इज वर्किंग इन IT हार्डवेअर. कार्बन इमिशन कमी जावचे हाज्या खातीर त्यांचो CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स त्या खातीर युटिलायज करता. आणि तातूंतल्यान आमची ही शाळा पूर्णता सोलार पॉवराचेर जनरेट जातली. दर म्हयन्याक जे 2,000 रुपया बील येतले ते 0 बील येतले. वयल्यान जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तुमकां पे करचें पडटलें. अशा पद्दतीचो कन्सेप्ट आसा आनी बरें यूज करपा खातीर हेडमिस्ट्रेस तुमचे टिचर्स हांच्यांनी बी हाजेर मेंटेनन्साचेर लक्ष दिवचें पडटलें. आनी ते जर तुमी गांवांतले सरपंच PTA हांच्यांनी बी सांबाळप हें तितकेंच गरजेचें आसा. बरेचशे फावटी आमकां फुकट वेळ त्याची किंमत उरना. म्हणून म्हाका दिसता हो कन्सेप्ट आमी पयलो कन्सेप्ट गांवांत हायस्कुलांतल्यान सुरवात केला. सेम वे ही PM सूर्यघर योजना म्हणून ती स्कीम आसा जाका आपल्या घरांतलें बील 0 बील भरपाचें आसा. आनी PM सूर्यघर योजनेचेर रजिस्टर्ड करता तुमकांय 0 बील जावपाक शकता विदावट इन्वेस्टिंग एनी मनी. म्हणून म्हाजो सगळ्या गोंयकारांक आवाहन करता की ताच्यानी PM सूर्यघर योजना आणि गोंय सरकारची मुफ्त बिजली योजना हाजेर रजिस्ट्रेशन करचें आणि आपल्या घराचें बील 0 करून घेवचें.